Yesu nashimwe cyane toro ry'Imana. Ndabashuje mwese aho muherereye. Ndabazaniye ijambo ry'Imana, ni ijambo riri mu Itanguriro igice cya mbere ku murongo 28. Mbere yuko ndi butangire reka manze ndabibutsa ano magambo. Bene data muri ko muranyumviriza. Umwami Yesu aje guhemba no guhana. Uzahembwa impembo yihe ko aje guhemba no guhana? Uzahembwa impembo yihe? Wa musore we uzahembwa impembo yihe? Wa mupapa we nawe uzahembwa impembo yihe? Ni yihe mpembo uzahembwa? Wa mukobwa we uzahembwa impembo yihe? Wa mumama we ni yihe mpembo nawe uzahembwa? Igitabo cy'ibyahishuriwe Yohana igice 22 ku murongo wa 12 no havuga ngo ehe ndaza vuba nzanye ingero kugira ngo ngerere umuntu wese ibikwiranye n'ibyo yakoze. Mwene data muranyumviriza, impembo yawe ni yihe? Buri muntu ariyizi, buri muntu ariyizi we n'umutima we. Uriyizi mukobwa, uriyizi musore, uriyizi mupapa, uriyizi mumama, muriyizi, buri muntu ariyizi uko arimwe aragenda. Yego, ni impembo yihe rero wewe uzahembwa? Dusome ijambo ry'Imana. Maze Imana irabahezagira iti, nimurondoke mugwire mwuzure isi, muyiganze mugabe amafi yo mu kiyaga n'ibiguruka mu kirere n'ibifise ubugingo byose bigendagenda ku isi. Subiremwo. Maze Imana irabahezagira iti, nimurondoke mugwire mwuzure isi muyiganze. Yesu nashimwe cyane. Ngo nimurondoke mugwire mwuzure isi muyiganze. Iri ni ijambo ry'Imana. Haleluya. Imana irema abantu, yego yarabahaye umugisha ngo murondoke mwuzure isi, mugwire mwuzure isi muyiganze. Yesu nashimwe cyane. Ariko birababaje ukuntu abantu barimo barigisha inyigisho zitandukanye n'iby'Imana ishaka. Birababaje kubona umuntu we ubwe yitora akumvira Satani, ugasanga barimo barakengera ijambo Imana yavuze. Murondoke. Bene data muri ko muranyumviriza, Imana yo mu ijuru ntaho yavuze ngo mwiruke muri familia planning. Imana yo mu ijuru ntaho yavuze ngo isi yabaye ntoya, isi yabaye ntoya rwose, ati abantu buzuye ntimukabyare. Imana ntago yigeze ivuga ibyo ngibyo. Nk'abantu bitwa ABAKRISTO, umugeni wa Kristo, we warazi ko familia planning ari umwanzi w'Imana. We arabizi 100% ko familia planning ko ari umwanzi w'Imana. Wewe rero ufite ibitekerezo byo kuja muri familia planning, wewe ntago uri umugeni wa Kristo. Ntago uri umugeni wa Kristo. Umugeni wa Kristo aramenya neza ko Imana itemera familia planning. Birababaje kubona ugendana igipira mu kaboko. Birababaje kubona ugendana ibinini bya familia planning. Buri kubonanye n'umugabo wawe umira. Birababaje. Bene data, inyigisho Satani yazanye mu isi yarazizanye kugira ngo ntihagire abantu baja mu ijuru. Satani arazi mu ijuru kwaza. Ni nayo mpamvu arimo arakora uburyo bwari bwo bwose kugira ngo abuze abizera kuja mu ijuru.
wewe wicara uzi ko nimbuzi ko ufite igipira mu kuboko ca family planning, ijuru riri kure yawe kandi n'abarimwo baraguhanura ngeraba ngo uvyara abana benshi ngo bakunaniye kurera. Reka ndakubwire, Imana niyo irera umuntu, yo yamuzanye mw'isi ni nayo imurera. Kuba uronka ibyo kurya bike byo kubagaburira ni Imana iba yabiguhaye. Kuba ubona uronka n'imyenda yo kubambika ntago ari imbaraga zawe, ni Imana yo mu ijuru iba yabikoze. Sinzi igituma rero wewe wumvira amajwi ya Satani arimwe aranyura mu bantu aza kukuganiriza ngo wewe rero ngo kubona kubyara abana benshi wari ukwiye kugabanya imbyaro ukabyara abo ushoboye kurera. Reka ndakubwire mwene data, umugeni wa Kristo akwiye kwihangana, umugeni wa Kristo akwiye gukurikiza ibyo Imana imusaba, umugeni wa Kristo akwiye kwemera akayoborwa n'umwuka wera. Umwuka wera ntago yigera hanura abantu ngo bagende kugabanya imbyaro. Umwuka wera ntago yigera ahanura abantu ngo ambara za prudence kugira ngo ntutere umugore wawe inda. Umwuka wera ntago yigera ahanura abantu ngo izo ntanga ntuzisuke mu mugore zisese hasi kugira ngo ntumutere inda. Umwuka wera ntago yigera ahanura abantu ibyo ngibyo. Umwuka wera ashaka k'umuntu, haleluya, k'umuntu akurikiza ibyo Imana ikeneye, haleluya. Ariko umuntu ibyo arimwe arakora arimwo arakurikiza ibyo Satani ashaka. Umugabo kabisa agafata umugore we mwizosi ngo abo bana ugumwa uvyara uzaba maziki. Ntago ari we arimwe arabazana mw'isi. Umugore ntarema n'umugabo ntarema, harema Imana yo mu ijuru, harema Imana yo mu ijuru, haleluya. Rero abantu baguma babesha abandi ngo nimugende muri family planning ngo hanyuma ngo mubyare ku rugero. Reka ndabwire bene data, ibyo ngibyo mubikore muzi ko murikorera umuriro ubikora uzi ko ijuru utazajamwo. Niba wabaye ubushigikira Satani, umuntu wese ari muri family planning arimwe arashigikira Satani, arimwe aremeza ko ibyo Satani yazanye mw'isi ari ibintu bizima, hanyuma Imana yo mu ijuru igahomba. Reka ndakubwire, haracara abantu batarapfukamira Bayali, haracara abantu bahagaze mu Mana, haracara abantu bemera gupfa kubera agakiza, haracara abantu barahari kandi barahari bo bavuga bati ntidushobora kuja muri family planning, ntidushobora kuja kwifatanya n'ibyisi, ntidushobora kuja mbese kwifatanya n'ibinyamahanga, kubera ko kuja muri family planning ni ibinyamahanga ko byazanwe na Satani. Ngo nabuze ibyo ngaburira abana. Ndakubwire, reka ndakubwire, kugira ngo we uze mw'isi Imana yagupangiye ibizagutunga, kandi umwana azahangaha mw'isi Imana iba yamugeneye ikizamugaburira. Sinzi igituma ro mwebwe muriko muragira iki, muriko muriyambura Imana hamwe mugaca mukuri ibyo Satani akeneye. Ngereka ndabwiza ukuri, umuntu wese azi ko ari muri family planning natabivamwo, Imana izamuta mu kiyaga caka umuriro. Wewe witwa ngo uri umukristo, wewe witwa ngo uri umuhanuzi, wewe witwa ngo uri umunyamasengesho, uhanura uri muri family planning, wewe uvuga ngo uvuga mu ndimi, ugenda muri family planning, reka ndababwiza ukuri, ijuru ntimuzaryinjiramwo, ntaryo muzinjiramwo. Kandi ntuzavuga ngo umugabo ngo yarambeshye, ngo umugenzi kanaka ngo niwe yabinshizemwo. Reka ndakubwire ngo nta kwisigura imbere y'Imana. Rero ndakubwire, umuntu wese yarakwiye kugira iki, yarakwiye kumenya ko ibyo bya family planning Imana ibyanga. Mugore uri muri family planning, nawe urimwo urapanga kuzaja muri family planning ngo nuko ngo uvyara abana benshi. Reka ndababwire, abo bana uvuga ngo ni benshi ubyara, hariho abarimwo barabashaka bababuze,
abo ngabo uri muravuga ngo ni benshi, hariho abatwara inda bapfusha, batwara inda zivayo, babyara bapfusha, bakene n'imiburi n'umwana umwe ariko bamubuze, bakabyara bapfa, batwaye inda zivayo, barimwo bararira, bariko barasaba umwana, ariko wewe Imana mpa abana benshi, mbyaragura, reka ndakubwire abo bana ntago ari we wabaremye, ni Imana yabaremye, ni Imana ibazana mu isi, nta mwana w'umuntu arema. Sinzi igituma rero urimo urakora Imana mu jisho ngo Mana ngo ndabyaragura, ndakubwiza uko ndakubwire, reka ndakubwire wewe niba warananiwe gushima Imana ati Mana warakoze kumpa abana, ukemera kuba igikoresho cy'Imana, Imana ikarema ikazana abantu mu isi, mbese ikarema uko ibishatse, kubera ko ni Imana ibishaka abantu baza mu isi. Rero niba byarakunaniye kuzushima Imana ati Mana ndagushimiye kuba warangiza igikoresho cyo gukoresha kugira ngo unyuze mw'abana, hanyuma ukaguma uyitotombera n'akazi kawe, ijuru uzajamwo nirihe. Bene data muriko muranyumviriza, ntimuhendwe n'ayo magambo bari mu barabigisha bababwira ngo nimuje muri family planning ngo nta kibazo. Ikibazo kiriho uzabura ubugingo. Wewe uvuga ngo urimo urashaka kurinda umubiri wawe, ariko ubugingo bwawe buriko burarimbuka. Reka ndababwire, ibyo byose babigisha ni amazi y'ibirohe, ni amazi y'ibiziba bariko barabasukamwo ngo muyanwe, kubera ko ejo ingaruka y'ibyo bintu muzabibona. Imana yo mu ijuru ntago izigera iguma ibihanganiye. Ngo umugabo wanjye niwe yanyoheje, reka ndakubwire ubugingo bwawe burimwo buragenda muri gihanamu. Wari ukwiye guhagarara ukavuga uti ngende umukristo kabisa, nzakwemera nje mu ijuru, mpombe iki umubiri. Bene data, abakristo bakwiye gufata imisaraba yabo bakayikora maze bakakurikira Kristo. Yesu nabagiye neza, umwami Yesu abagiye neza. Mwari mukwiye guhagarika ibyo bintu muriko muranyuramwo, ibyo bintu muriko muranyuramwo bitanezereza Imana, mwari mukwiye kubihagarika. Ayo family planning mugasezana nayo, kubera ko Imana ntago ibyemera. Ayo family planning murimwo murajamwo, mukigisha ubutumwa bwiza muri family planning, mugahanura mumira ibinini bya family planning, abandi mukifungisha mukiri bato, mukagenda mukifungisha ngo sishaka kubyara ngo abana benshi mawe, hari abariko bararira we, birirwa bisonzesheje bagafata n'imisi 7 bisonzesheje kugira ngo Imana ibahe n'imiburi n'umwana n'umwe. Ariko wewe umurengwe gusa. Gushima Imana byarakunaniye, gushima ati Mana ndagushimiye ko wampaye abana byarakunaniye. Hari habarimo bararira, iyo barimo bararira bariko barasaba abana, hanyuma Imana yareba igasanga wewe nta no gushima ko Imana yaguhaye abana, urimwo uritotomba gusa, Mana wampaye abana benshi, Mana ntago nshoboye kubarera. Ese undi niwe wibeshejeho cyangwa se n'Imana ikubeshejeho? Wowe ufite imbaraga zo kwibeshaho wewe? Ibyo kurya uriye ko Imana ibiguhereza. Niba uri ubugari butagira imboga, ni Imana ibiguhaye, naho yaba yashaka ntago ari kububona. Niba uri imboga zitagira ubugari, ni Imana ibiguhaye, iyo yashaka izo mboga zitagira ubugari ntago ari kuzibona. Usanga abantu baratunze, Imana yarabahaye ibintu byinshi ngo ntago dushaka kubyara. Bene data, uwo murengwe mwawutaye, uwo murengwe mwawuretse, mukemera mugakizwa neza, kabisa. Mugakizwa. Urazi ukuntu Imana ibabajwe n'ibyo bintu, abantu binjiye mu family planning baguma bahanura bavuga ubutumwa bari muri family planning, kugira ngo abonane n'umugabo wiwe abanza kumira imiti, kugira ngo
kugira ngo umugabo ngabone n'umugore wiwe abanza kwambara ipridance ngo ntamutere inda, cyangwa se yaba ari karabona n'umugore wiwe agaca avanayo intanga zashazi zaba zishaka gusohoka agaca sesa hasi kubera gutinya gutera inda umugore we. Bene data ibyo bintu muri ko murakora ibyo bitariko birabajana ikuzimu, birimwo birabajana ikuzimu kandi muzarimbuka. Abantu bose bari mu ibi bintu bazarimbuka. Imana ntibyishimira, Imana ntibyishimira, Imana ntagishigikiye family planning. Ni Satana yishigikiye, ni Satana yishigikiye. Niba ufite abagenzi babi bagushuka kuja muri family planning, abo n'abanzi b'ubugingo bwawe, abo n'abashaka kukurimbura. Wowe ufite abagenzi barimo baraguhanura ngo ugende muri family planning, abo ngabo n'abanzi b'ubugingo bwawe. Wari ukwiye kubahunga hakiri kare, wari ukwiye kubahunga kuko barimo barakujana ahantu Imana itemera, barimo barakujana mu mwijima kugira ngo uzupfire mu mwijima. Bene data, nimutandukane n'ibintu bibi,